Tuwe urina ntuko enjaga motageri wa Meru TV ngitakaya nedre tuwe okimama na gukira urina thiria enjaga ya mwiri woni mabitaga deni samotimo muthomi ko watogeni to togitagera nteto shetu cia Meru TV rukirira narua ere ntuko ya Juma tariki 16 mweri wa 5 mwaka jujangirije 25 twambirie na ripoti ya gikiriro na nkuruki kieba kuma na rantere je Igembe North nerarongiro kariaro SOG ne bakurikana ne bombeta kodra bagitamanta mentere cia Kiongo Igembe North rantere cia Kubusira Rwanda rwanto betwe Kiongo na Igembe North nyarago kurikana ne bedretwe bakiratha murithi umwe na gutika bangi na maringa ngo kathumba ne karikare ombeta kodra rikimeneru nya karibanta erizimo amona arithi na bobo ni nyuma ndo angini cyo kare kuga ati bombere kwithro bakiuraga bamwe ba aithukiri kana bamwe ba maitha kento kana nande akariba ba bombete kwithro bakiregana nakyo bakiuga ati mtore woragirwe are murethi na mukari wa nterezi kuringana nande na akariba ba ne barombete thirikari kwithro igitonyera na kubaretera ukaria nkoroki na gutigira eteguikia ukaria kirima tauni inde ni gucokia ukaria na ndo andene na raba kugani no kwina thina cia ukaria bobu mukiri wa Nkonja na ripoti hiyo Oro wakidiro na ntu baunda urwa na inya ba yuga mutu baratora bara ba etana yonge ba dinga tukulu tuti na utura kwira nau ai na dhimo bara yuga madhimo kithomba turatoroka ginya weta ntamba ginya weta ende bibyo ndiari yangu riara na ntu amuthemba yugo bauba kuyaba givamia manyata na askari barwangiro SOG amona NIS baraberungurwa rwangiro karia amona thirikari nene batemeze ntamentere se kupusira Rwanda rwanto beto Kiongo Igembe North na rabarathete murithi umwe mukokwa na utia bangi bena maringangirwa na kinya ko bakamatira interview birabailikitha cia biorithi araba baithukire kimanyata yo na rabarara sengombe na indi nyuma ya ikarikari riboti iraumira ya kuwate ni maitha borwete untu arithi amwe na atongoria baumirite na kuriana nontubu ngendi aritie ne borisi kuya ko kubamia arithi nkathathene bakacoka bakaura arithi na bakorwa bamwe bakoya interview to baetabio na batega arithi bakoya bya bikaracie ng'ombe kari ba SOG na baba wetu NIS beyite bakafamia manyata ya bakenga askari ba KPR na bakenga ginya arithi na bakorwa murithi umwe na into bya kuriarania kwetweka kwina report yeyete ekaua arithi ba ni magaindi ankwenda kwira thirikari antu ba borwe muntu woroi te mugaindi murithi una ng'ombe ciawe na antu bara bagarite ng'ombe ini antu ba KPR kou waziri wetu murukomen na inspector of police Kanja information yupo kwa hawa ke compromised either maybe ni kunenganwa ni antu barabara opposition kenda babu ya kuura antu barabara benu askari baraba intelligent ne koskira special ke kurwa no gaindi kitawa SOG barokere rukiri tuko tha 11 tariki 13 beya borwa murithi yetu bachoka boyeria boye nyametu na nyamira ira yari thibetu ya chibatu ya roba kareterwa na thimu cietu boya cionthe ende bira bia ndiaririe nigako twikire twikuona taarifa kaua ne magaindi borwa kana bandits sasa kitendo hiki serikali imetuwekea kusema ati ni magaindi. Hiyo kitendo tunakanusa. Sisi sio magaindi, sisi ni wasungaji. Katukua thirikari nithwe tayari tukompensatira murithi ura wetu urororero kunkana thene te magaindi ombino mwe na mundene ka thirikari teka kumira muntu munde nowe kana uura twa noro na musuni kwenda miaka 3 gotorwi na ata magaindi yatora miaka 3 antu yatonwo thirikari yachukilikirwa onto anto beto bagoro beto magaindi bonkori are wasiri murukumen uoto mete baba kunegelete medo no te batoma be ya kwe ya kuthiata ng'ombe iciato cieta batocogeria
na bari yare na nisieta no tera baadhi atatu ichoka no kachieta ikaora ikero ikora awara isi dawere Ruto bwana murukumenyo wawera twao kacharo gero tweteke batu tito gwithirikare gu na ng'ombe ciatu tutikuthiatirwa na kiria arithi bandi bawite urithi bukethira bwikirwa siasa ukaita kara murithi orowa ende nire atongori pamwe bomba kwithira bayukirie ciongo ikaate siasa no to batu itwarithi barabari ya ng'ombe na itu twise barabari da ng'ombe na chini kwenda huku mwa siasa ra ugumerwe mira ndithie cietu ikayugwa siasa ene kuri antu bate wendi bubwea bara opposition ukona muntu ri antu bara atari na bagiriro ene rukire na rogete TV ine biarogete we ni kuroka gwethia atia kuwirirwa mantu yeretheria atia na no tonga bwetu bugwethia atia bugura antu bau inkuromba antu begembe babolelie na ritho ringi na riu ende ne bakwabo bati na witekio na thirikari yikwa ende na bari tayari ni kwibebela nontu batumba kwithira bakirira ntuko na bakinya beto mantu mwakire wasiri wa ukaria no Kipchumba Murkomen na kumuria ate nomba kwithira kiliunga nteriri kwenda operation kanira sethirite sina wagagi bokaria ende te kubwitha sikara bi mantu yakoni ukaria na ramataunine meni kuona unande kuwe security ntego mnya kuma ntukwira ntubarorwerwa ya ndene kinanduba kethe kandere meto nukinya ye yayone mbibira karikire biongwa ureka kuibwa tia utangazo na kameme ureka kuibwa tia kuona biombwene na ile sauti moja tunasikiza CS akisema anasema amani inarundi Meru, ng'ombe za wa Meru sitarundi, lakini mpaka saa hii hakuna. Kwa hivyo tunaambia mheshimiwa wetu Tinjei aendelee asukume kabisa, na ile siku atakuja atuambie hii serikali haitusaidii, pia sisi tutatoka. Kaikura kila siku na tutomba utura kurira kila wakati kinya batu tura Meru ituthura na raisi na thirikari yaku tukia kuthura utitwenda batu ora muyumbe tu atwira tukathiatira nkiripotera Meru TV kuma Rwanda rokubusera ntobeto ekiongo egemena beta mukiri onkonja kire riboti engine ate akari kumantere cheki goshwa ndene ya gishiko bunge gya Tigania East ne bashumiritie na kuga bo batekwenda okolea yakawira mwangaza ire bangiri kwithirwa ire ntuko ya kiumia giki kuringana na akari baba bogeta kagida na karakawira mwangaza ari governor wa county ya Meru kote otethi kinyapuri ko ombere kwithirwa kiretera akari ba Tigania East ko kagita na kaka batekwenda baretera mibango kana mubanga jujo ejo okolea ntereu Orire ora waringa vana kaunti ya Meru fithikawira mwangaza tumirite akethira kireta mubango yoke ukola ntere cha kigusho giciombi Tigania East na ndia kariba ondi bachumirite na muthuro na kwira kawira kola kinyithe makinya kuntuku bagio bate kwenda okolea na baisazo abura betithitu na mbere ni atongore bo bakinenkana ya mukana kiri kawira atega kwithire kinya kuntuku akona bra mutangangone ngari ne monki tokae ko thingu tu agreement ko kawira to windane ao njara kwa njara ko chiongo na tutetegeria na inya thirikari yethere itote ya thirikari ya Meru County na thirikari ya Kenya batu kawira ke ya thirikari otwelethie tiangasi tutetegeria nya twalo tiangasi twako watanjara nonto batu mendeleo ya kuremerete iyaronegere kiuswa kawira batu tukwekiumia tuti ukwenda kiuswa okay akwithira kawira ngoira twawikire tokuringira kura cietu wa ngavana tuono kuma nthu ukuma nkoma mwananchi awatana na MCA na mtu awetwa seneti twokura ngoira tothai wina ngoi cia plastiki ngoi cia plastiki tutita na roembe tutita inanya sumeno tutita inyake mindro ngoi cia plastiki kawira ntukwe kiumia tuiwatana ndwara u tuciike ka ndwara ucoke wi mukune kwenu tuweterete yabone go otentu gyo twangangia kawire yo muoyo yotereta thine rumo choko yoku yokamakinya ntu bakwenu to muntu wothe ya na wole Rwanda tethi antu ba Rwanda reka na batu reka na MC wetu amuchubura renge na mbere tengo injia no to imukoro maendeleo ito mwailetia na medho na ntuko kuoke antuko kiumia weya tuko na we pamba tupamba weya na ngari weya bloke ya
tu weterete mama ukeya ndi magoro lakini gukuria buru ndira turaibirwa ati no yete kiuchwa ituraibirwa tutiwiritwe na twena uchungu na muthuro ndene nkoro cietu niguo loi na tuya turinganirite akuru na ekuru tukiwa akatukwa warning ukia kuya kiuchwa utwata kipindi kina gyoka mutuma ngabana ora mweru turerwe itwiririte akatuta ngui nene na MCA wetu akiuchwa na nande atukuromba neti yo kinene waithoite na araburi kanorie na rorithite ng'ombe ciaku kanorie ngui ne ciaku endu batu kiuchwa tutikwenda wiyo tuthukiria maisha yes gavana urari kuo mutuma ntwethingia ya kabobutiania karibaba uite kwina thiri kaunti ya Meru kuma kawira Mwangaza kumba kwithira kiritwetine na bati kwendethira kibaretera serikali ya ringi kuntune ku bakimurana yatongore boka nya bethire bakibaritira ngui kawira akeya kiuchwa ukithangalania na nathangalaniria ria mutumeya utuma loi bo kwendeya otumbo ni na njara engabana weto mwero loi bo kona naramberia ngwe ibo kwenda ritangwe atu torua kawira kethira webenu wakinya kiuchwa ketu ibo loi kawira kethira webenu wakinya ko kiuchwa na okeya kulo wakinya kiuchwa ketu nonto kawira no kuanda tanwa kinya tuto ko anda tanwa tisakawa nonto bato shumburira MCA beto bara wawira ne bawonka wenda kurania boko orania nabo tesawa loi anto beto nende tu kwira buru manto yaku aweye kigochwa wandi utima endeleo tona totona roi totona kinyate sibitare bitona ni condom badu mwankaza ai wathanine bo mutuma ngavana mutuma na kwaraniria na MCA baetaniria ngavana mutuma na kwaria boya wa badu the former governor kethira ko kwenda kuya ringi no ku 2027 ugeya watu kuja lakini ground itaongea kana tibwo loi ground yetatia ikaria tuwe governor tutio kuthura the former governor tuwe mbiroro atwe watu wakiochwa wandi tuweza watu tere yo mbiroro kato mbiroro batu ndio tokwenda batu na tutere yo mbiroro tore anto sawa na tore anto bathomu batu bitu enda imaendeleo pita kuromba rekana ngabana wetu mutuma ntoevinge mwe kanya rutere wa merongwe MCA wetu kanya MP wetu kanya nonto warema omeiba tutungo tokaroa we bona ndiyo ndizi hospindi osia to mgindori okenda ndamu yote kakiochwa tangira mamo nonto ndro ekaroa kwenda kana bode ndro yetatea ekaroa kwenda ndro yetatea ekaroa tukuma mamu arathurwa tutamona kiocho nyantuko imwe inye mo buru yongwa na myake ele kuthira ekwengore nimbia yirete kobia yirete na batu tekwendo aswa tutekwendo gacho twe batwe tutura kuigwa njira ba muthara tukaigwa njira ba buri njira ba nkobo ni tontote ya kiochwa indere ngoiro yete kiochwa batu ende botokuwa mama ngabana tabadhale kethira na nkobo urwa no atongerwa nyonto elia we yendo na atongwa Nkiripoti la Meru TV kumatiane mbitanda mzimoturia wa Dhirinja. Na kiri ripoti gine ati uria wari munini wa rais wa nthiguru ya Kenya Rigathi Gachagua ntuko ya corona arombere kuthirwa akiruguria kiama agikieru kiama giki kiragi kumenyekana ta DCP arombere kuthirwa agikiruguria ntere cha Lavington arenio ikaro bia kana obisi nene cha kiama giki aria arombete kuthirwa akithingatana na atongeria Kathumba aria uria wari waziri na nguruki uria wari senator wa kaunti Meru Mithika Linturi akiaria kiri mambura ja kuruguria kiama giki Gachagua na ugete nombete kuthirwa agika mucemanio kwa mieri 6 nande akiaraniria na antu nikenda kumenya moroto jo kiama giki tukethirwa juriko membership kisha uchaguzi join party alafu weka jina la chama ambalo ni DCP kisha Democracy for the Citizens Party DCP detests lies, and that is why I disagreed with the liar number one. We finally have a political party that belongs to all of us, where every Kenyan is treated equally. Our new party is Democracy for the Citizens Party.
Our party slogan is Sikiza wa Kenya. But if Kenyans want, they can always interchange it with Sikiza ground. Our party symbol is a listening ear. So, tukisema DCP, unasema Sikiza ground? DCP? DCP? Ama Sikiza ground? DCP? 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 Tuko hapo. Our party colors are neon green, brown, and white. We believe as a party every Kenyan must be listened to by their leaders. This listening must not just be listening for the sake of it. It must be deliberate. It must be planned. It must have a purpose, and it must be sustainable. At no one given time in our leadership shall Kenyan be left behind or remain unheard. Honorable Senator Franklin Medeka Linturi from Meru, National Organizing Secretary. Mr. Andrew Kiplimo Muge from Uasin Gishu. Twerekere monkantere chedrakani aria MCO adi Marimanti Kennedy Kamunyo ntuko yegoro na rombere kodoro agitongenia maandamano jakai arakiri maandamano jaja barugire boba teta na mbere na korea ogoti kire thirikari ya county kulingana na Kamunyo akiariari ndene athoko Marimanti irene athoko nene ntere chedrakam na ugete bajoketi etagari ra kurega korea ogoti kire thirikari ya county thrakanithi ire tongeretwe ni governor Onesmus Muthomi Njoki nonto thirikari zi nyombeta kwithirwa ikibatejanire kire Kathumba pakeza na ngerekano na kuga ati barabara cia nterizi ni chithirite chikithukanga na kinya thoko izi itombeta kwithirwa ikithondekwa ni thirikari ya county ya Tharaka-Nithi agite no kau MCO uzo nogete na ejene bimebiri bie kutigira thirikari ya county ni kutagera akariba Marimanti ende monkera na ndi gutitagaria riromba kwithirwa rikijokwa kintu kira gitumite bato kitagaria rakuga boba tithirwa bakiria ugoti kiri thirikari kairi ndagara wegona na rugono Bimya bere biremse wandi Marimanti Kennedy Kamunyo nenkere thirikari ya county ya Tharaka-Nithi gutigera ni kuruthira wandi Marimanti maendeleo na waya kwithirwa tugomba kwithirwa kinga kuri asasi bikinyete muthia ntigo ya emunde kiambirie na thoki ya Marimanti arombite kwithirwa kioria biashara batikethirwa bakiria goti monkari na thirikari ya county kethirwa kibathikiria kirikithia no arira wewe ngwaga kurugura thokoti mu biashara batiri kwithirwa gitwo goti enough is enough chigana agutwa kinya muthenya we mbe turi Marimanti nyo headquarters ya ward na headquarters ya Tharaka constituency ikatokwenda gutangaza na kundikiria ya kwamba kuma embe wotire ogoti kinya boreko whether no ogoti bwa market changes whether no ogoti bwa license fees whether no ogoti bwa sales na kando kanyaka mbuge those spikes ilati access points ile Marimanti sepe na everywhere else in Marimanti ward kumende ndienda kuchiona sile open everywhere lincha mudanga ikaroma mudanga ikadi antu baba kwendia ndengo na nzoroko na mwere na monya na baba kendia batakwenda kinyaka nyamo nonto nabo ina kwenda kuona unduma itakwenda kuona services sia ogotware de tubatumita Kamunyo ariandamanite na ntongoria mwanya kuma wandi ya Marimanti ara kinya babombete kugwata maruru ari ruru nyogota chairman tukoririkana mugomo ogomoketwe wa korea kura thokoni na kinya kwa SBP kagoro chamani abotangacere bwera mugomo bombere kuria kura chamani aboria mugomo kuthira ene ne muntu arethora ndukani akaregwa kinya license ya mwanka muthuru na oronge bure gwenda tunukere no kweno ya milioni 300 na gwerini kuendelea
korotha drainage enu wera ya national government kubwenda kweboria county government yerothete hata gutoko gatorwendwa na baraba ututethia yare yore andwa nikenda tomba komba muthenya gwa munde gwa tutirondera maendeleo menya antu betu bari ogoti wana Kaisari ari aba nonto kwe mantu arodagira na antu bara ba Jerusalemu kwa vile domu kwa tiro da maendeleo ngabana wetu tutieta yale kuri ogoti wetu na ino munde atubamberia kuthongera dukani nyanya ciao igekinyangagwa na thokoni antu bakenyangagirwa into biao toreku muntu nakarya muci wake ndienda kubwera ya kwamba mantu makore ogoti kuma munde wewe akaba tobenja dangara torutu gwa muna tema haragara ya kanjuri kaba toge bututiri ogoti okego tira butirikare ya mudhomo anjoke ega torudira makana otwera rui medo mumaro toka tuko na kore medo kaire mudhomo anjoke nawe nende aringithia ndegera areta ringitha gwa biashara na babatatiwe nyuma bagekera mutege turoke mara mambite kwethera bakiuga bakathingatira kinya ria MC wao Kennedy Kamunyu kutoka bwana MCA naomba tena vitu vimechukuliwa kutoka na watu wa council sahi naomba mheshimiwa ende rundisie watu wanalia hata watoto ni watoto wana kitu mtu anaenda na kutoka kwa nyumba yake hata baadaye kuongeleza mtu vizuri ni kwanza kupiga mtu halafu toa pesa hiyo pesa ni ya nini Marimante mheshimiwa wetu hatukuruhusu watu walipe na tuna hiyo hata tumeandika barua mpaka nazo wanaongea. Kwa hivyo hatuna uoga tukiongea hapa. Nasema sasa tufuata MCA watu, mambo ya kulipa duka hakuna, saruni hakuna, kwamba hakuna, hata kwa CEOs nimesimamia upande wa CEOs. Na tabia ndo wetu muka kwa yongwera ngoko bidhi mbeso ndi. Ati yake na dena MCA mudango yole agwa. Na tete ara ntoka kumte wangu. Na tuinyagerwa. Kababare wewe mukola gotugera mbu. Kinamodanga nugerwa mbu. Kinatete nugerwa mbu. Kinatyo nyomba na mandukani tuwerwa mpu tumenna ngejo torage otemi galatiara ntuko chile otewa ya gwarioka owewe kamnyokola tigatigidia ngechelia elale muimba torege bwana mheshimiwa Kamunyu okoroda bwega nengo chieto no twende na ngoroko hato kumaro kemendani tugakamata na mugongo ibikira cia todagera iko igakorokera kuma Marimante kichuga munga kia Tharaka nkiripotera Meru TV rieto kambita ndagara waigona kongera kune ati pamwe pa maabithaa kuma thirikari ya kaunti ya Meru ne barombera kuthira bagikinyanta rete mikombone kiri gicigo bunge gya South Imenti gutaka irabu bira bikwendia nchobi giuta tena mawazo ne arabarombera kuthira bakigwata nchobi iri kurukiria kagita kana iri kurukitie kagita na kuga bakethira bakijukiria anto barabonde baragwatira na chio itagaria redito erekiwatho nkoroki ni baingite irabu binana ni kirabu gete thoko ya mikombone ne thirito ni irabu 10 wanja arana ndi binana bibi birikene bitethirite bikithingatira mawatho jara ejeki kana ja thirikari ya county nyuma ya bamwe bakari kuma mikombone kumira na kugamba nicho ire nyingi kiri tauni yeje gukira hoteli muthenya jwa narwa maabitha kuma thirikari ya kaunti ya Meru ni baumirite gutega untu bubu batongeretwe ni Babu Muguna CEO Rico Bond minister wa Nthuki Mbithi na Michetho Elias Murega wamwe na minister wa Kithomo kwau kirimba 17 timu eje ya tigaria mba inyanya ire committee standard chionde na wicho ikenderea gwita ngugi iwinge kenda tukwinga with immediate effects gecho ijere touga ndagitari eje ategeo public health one kedra chiabua imwe tureta tukethira ichi na mita nyuma na nikumamaniana kwa mwana ekurukira kire arebi inge tukethira utheru butikung'ana inge iga corridor na kurigaria turiona na twimenyithua ati rira inspection team ejete mtu angaga kuromba guntu akathithia gukathongoma mono
akaewa baruga kuma au acokaga koridone kwenderio nandi tukithira ontu bau butiumba gwitania. Nkuruki maabitha baba ni bagwatite nchobi kathumba chikurukitie kagita iria na ruga ya kimonimoni che expire inya china nchobi che expire mwaka ja 2024 na no ikwendwa inge che expire 2023 na no ikwendwa kwou no mwanka mtojou ajokirwa atua other ni kuinga tukathingatana nwe nontu bwa kwenderia antu gintu poisonous. Kiri bara nabo bethirite bakendia nchobi iji batea ibaruga ni thirikari ya kaunti ya Meru. Operations cia bar itirethirwa cia license i Meru County. Koyo ni bateri kwethirwa ikimenya agencies iria ciina enforcement imenya operation cia more than I think wa 5 iro operators itina license. Na iu chionde touga from immediate enforcing officers but take action. Anybody who operate attain a license that is illegal na ito condemn na to tolerate as a county government. Ko eu mbere ma iu chionde action igatikirwa bau bonde. Bakirikiria baruga mutaratara jojo tugeta kona chionde cha county ije na kinya kuria maabitha bakethira bagikirwa myuko ni ene irabu bibi. Yo kuringa thimu ukiuga na ndi tukabire bamwe ntikwenda kugweta marieto erethirwo iyo ni ndi waziri erethirwo nuri kuna ari eguru ukagitoringa thimu against the junior officers akiuga bukaingeze tigana yeze akuna manto open diogene oto agita diogene ko wene bode nara bari barabo tuthikira urethirwo igwo gwita biashara uri omwo o county uri omwo thirikari nene manti zauza ndowe wetethire kethira twaringanira thimu aja ko kwambiria eguru gweta mwanka ndege chibo ukageta muntu compromise sheria igintu kiambere na ukageta muntu compromise youth beto bakwe inchobi na tentore ne yake tuitite round the whole county ko o kuiba daio to digeritie kana ato angaliete KTV tuiyete round the whole county. Na in case to kaumao bokaibwa kwe mtu choka kurura bas ito inga. Please wena namba cheto toringire. Nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Motageri au no tukukinyira muthia Joan Teto cietu cia Meru TV erukiri ugeta kuraja ngethero wangicokagira na mantu reza karinka thitine cietu rukiri Ronarua.